Horas selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohi tarigapan siganu paribata bani panorang sugut niarion. Pasada hita hurta martonggo ita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang senagori atas. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami mahubamu. Bani ganup diar layakmu ngadup ijalohan nami ari lopus ari. Jana bani panorang sogoton pe. Gok ibagas malas niur hanai boy puho hanami umbani na modom aganupan in pitahalani bagkal ni pangidopimu. Ase bane solipukah kanami horja nami sa ganjang nireon. Tugu-tugu ham hanami torangi ham ur apa pikiran nai marhite hatamu. Ase bani tanggung jawab nami bani ganup horja nami sa ganjang nireon. Tetap maronjolan bani hatamu nama pasini. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapa kontonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siyam maran bani panorang sogot nyarion. Naboy isesehan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan sigano pari bata sadarion Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Ay matar surat bani buku Markus bindu 10 tolu ayat 10 tolu na makatawon sonon. Anjaha dom-doman ni ganup halak dohanima halani goranku. Tapi natahan rosi ujung ni do paluahon. Ibagas sa ganupan parguluhan ta sasitong ni bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibotoh kita do adong resiko ni. Mangan adong resiko ni ra tarharat ma batu atap pasir sonai do humani anggo marhorja ma ijuma ra tarsakul ma nahe atap porini petongon doma jenge suan-suanan ratene sanggah pariyama hargani ma lang adong. Tapi haganupan resiko ay lang maningon mambahin hita gabi mabiar barang gabi lang ihorjahon hita atape gabi lang mangan behita pitahalani mardingat bani resiko-resiko nasiol sidopak kononta. Tapi resiko sidopak kononta ay mambahin hita gabi maruhur janah mambahin hita ase lambin roh pentar ni tene mandok kon haganupan na ialami hita atape na masa ibagas parguluhanta sigano pari. Ay maase bani panorang ijia sonay agidas kubata bani panorang on. Ibagas na mangirik kon Tuhan Yesus ibagas parguluhan taon pe. Pasingat Tuhan Yesus do kubata. Bahasa hita mangirik kon Tuhan Yesus lang halani porlu bata kasehaton lang halani porlu bata si panganon pakon si inumon lang halani porlu bata atap ahape ibagas parguluhan ta sigano pari tapi natang utama bata aima ase tetap hita si pambalosi jana porsaya bani Tuhan Yesus. Totu on mamambahen bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo ibasa hita ilobe ni teksta on ipatorang Tuhan Yesus do ase susian ni sonay agi halak nama buhay ay nasihol mangirik konsi ase ulang fokus si dia pasal bani ari si magira tapi ase fokus si dia ibagas parguluhan ni si dia tetap tene pataridahkon pambalosyon ni bulus ni uhur ni sonay age haring gason ni das ubani ari si magira. Nah ibagas proses ni parguluhan taon ipasingat Tuhan Yesus salah sadani aima barang ise halak na mangirik kon Tuhan Yesus dom-doman ni ganup halak do iya halani goran ni Tuhan Yesus
Natottu resiko on bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ulang iparnalang kita ibagas parguluhanta. Halaniay ulang tarsonggot kita anggo idumdumi hala kita halani hapor sayonta hubani Tuhan Yesus Kristus. Ay mapasti resiko na maningon idopa kon hita. Idumdumi hala kita ihagigihon hala kita jana lang irosu kon hala kita halani hapor sayonta mangirikon Tuhan Yesus. Halani ay bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. So nahado hita mandalani guluh ta sigano pari bahasa sedo ari si magira ay paroh ni ari si magira ay na perlu bata ase maningon do hapeni horja hononta horjata sigano pari songon nalangadong ari patar. Artini ay anggo songon nalangadong ari patar namararti do ay horjahon hita ma horjata sadarion ibagas bulat niuhur ibagas bersih niuhur humbani haganup pikiranta humbani haganup gugohta humbani haganup pambotohta pakon humbani haganup na adong bata. Halaniaha halani ang gugap do hita laho mamikirhon resiko ibagas 10 taon lang tarbahin hita makorjahon horjata sigano pari. Usih do ay songon sahalak supir ang gulalap do iya fokus laho mangidah mobil aha na siol rohun pudi na siol lopus mobil aha na siol rohun lobe rado tene lang barani iya mandalankon mobil ay halani mabiar iya bani resiko. Nah, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus resiko seng ay fokus ni horjata. Fokus ni horjata ay ma ase das kubani ari simagira maningon tetap tahan hita. Halani ay maningon do lambir roh marbagal hasabaron bata porini pe halani gorani Tuhan Yesus gabe idom-domi dunion hita. Halani ay langboy itadikon hita Tuhan Yesus pitah halani ase bahat hasomanta i dunia on. Porini PHP di dunia on mandom-domi hita jana haganupan magigi mangidah kita tapi dingat kita mah halak natahan rosi ujung ni aido paluahon ni Tuhan Yesus das kubani panorang simagira. Halani ay lang resiko HP ni na perlu isimbili hita tapi na perlu si horjaunon ta aima sonaha ase bani haganup resiko halani hapor sayon tahu bani Tuhan Yesus maningon tetap tahan hita ibagas haganupan ay jana gabi si parupe hita bani haguluhan sisa dokani nah carani lang perlu ipindah hita carani na perlu bata si pindahon ta aima sonaha ase tahan hita marbuah horjata ay horjani Tuhan Yesus. Jana Tuhan Yesus do naboy pasaut kon sura-surani uhur ni marhite hita. Jana hita ay ma sonaha ase harusuni ne bata tetap ihaguluh kon hita ihorjaon hita jana langman lembang kita husiamun barang husambilo das ubani ujung ni goluhta. Songon doding ay hidup ini adalah kesempatan halanyai pakai hitama kesempatan na ibere ne bata ase tetap si pambalosi jana tahan hita ibagas haganup resiko mandalani goluhta si ganup ari rappakon Tuhan Yesus si mada guluh taon. Amin martonggo mahita. Ajari hamhanami tongon Bapa ase ibagas perguluhan nami si gano pari lang fokus kanami hubani resiko sidopak konon nami halani mangirikon ham tapi maningon fokus doha nami ase tetap ibagas ringgas niur ibagas sapokuton hanami makorjahon parentahmu jana
maningon sabar janah tahan hanami ibagas saganupan resiko na idopa kon hanami halani haporsayon namin halani posdo uhur nami Bapa hamdo na manjagai hanami hamdo na mapergogi hanami jana hamdo na paluah kon hanami umbani haganupan na mandorap kanami nasihol mambain hanami gabi kalek halani ay posdo uhur nami sanggah totap kanami martengir nihur hubamu hamdo tongon Tuhan nagabe haluahon huban nami asibagas saganjang niarion kondos maguluh nami hubagas tanganmu marhiti goranakmu ton Yesus Kristus Tuhan nami amen jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan ne batata hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni ne bata Bapa apa persoran ni tondo na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan amen oras mabat ganupan Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anduhar matongon sadarion tetap hita makorjahon ganup horjata songon nalangadung ari patar marhitihun ni ay martambah-tambah matongon guguhta martambah-tambah matongon malas nihurta ibagas na makorjahon horjata sa ganjang niya rin. Salom!